iraqabi ekkasitti ni barbaachisani isinis rabbi haa godhu du'aayi keessatti tanan irraanfatin jechuu fedheeti mataa keetiif sanin irraanfatin bismillahi irrahmani irrahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صادق الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وأنا معهم برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين أما بعد الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يا رب خيرين ولافس يا رب خيرين ولافس يا رب خيرين ولافس موضوعي هذا بكين رادبته وربادي هنگ ربي لافستي الوصية لطالب العلم دامسا نمتي جبرتا تهيتيف تات خجور را برباديتي بكلمة قدما وان ادو إساتي في ادو لبو إساتي برتا سني ادو ساتي في ادو لبو إساتي وان إسر بربادم أمس ادو ساتي في ادو نمتي وان إسر بربادم خانا لمانتا ادو ساتي في ادو لبو إساتي maradni takkaahuu dhukkubni ilmi namticha dhorku bakka sadii qoodama jedha su'ul qasdi hamilee badu niyaa badu waan jaansan taakka ilmi tana dhabuu isaatiif wanni isaa fi ilmi wal dhorku idduu isaatii fi idduu lubbuu isa akka taate waa sadiin sun su'ul qasdi lammaffaa yaada duniyaadha iraadatu taqaddum waan jedha yaada duniyaadha sadaffaa annisaa dhala kuni sadeen marada namticha ta'u yaada kanaati yoonii fi ilmi irraa galuun barbaadin hamilee hammaatu isaatiitu fahamii isa dhorka jedha yooniif immoo fahamii qabaate yaadaatu galaa kanaanii ka fahamii qabu kunis xiqqishuma tuqateeti deema hangisun booda waan isaa fi biyyallee jeeftu taati ilmin xiqqoon biyya dura abba jeefti as dura namni nu himee jira ulamaa rabbi haa godhu alima rabbi sinaa godhu wallahi alima rabbi haa godhu ilmin xiqqoon nama abba biyya dura abba jeefti waan jiru fakkeenya kana as dura nu himamee jira waa'ee fadaa'ee ilmi irraa ka dubbatu akkasan tahaadha kuni wanti sadeen sun ka lubbuu isaatii fi isa iddi jiru sadeen katee sun hamilee hammaatu kajenneefi yaanni dhalaadha yaada duniyaadha kanarraa akkamin nagaa baa kaju kuni marada jaama wanti kun sadeen marada dhukkuba kana sadeenirraa dawaan isaa maali waan juutitti aanagana dawaan jara kana التفكر أو الاطلاع على عيوب الدنيا والنساء خنرت أركمو دجا إرنا وانتنا خيزت أركمو جا حال عاقل الرادوري فكدو بطنت عاقل ينظر في الباطن والعواقب خيسا في عاقبات العلاجان عاقل هذا ودبت مرامات بيان الواقع وانت ككجرت تيسي إفسو وقجن وما ربي بليسو سنجامو جا خرار رئيس بو هنجامو جا fakkeenyaaf nisaa'itti yoo jennu wanti gartee ganama dhoorku kana yoo jennu gamanaa yoo dachaan Ali ibn Abi Talib akkas dura wajjin quba qabnutti yoonii fi duniyaa tanaan haa dhaaddatan taatan jeje yaanni duniyaa yoo akhiraa nu dhoorkuu barbaade duniyaa keessaa irra nyaanni mi'aawaan deema uffanni hariira wanni gartee kananii birootti yaamtee dubbatamtu dhalaadha yoo jenne kana sadeenuma jiraami filamaan duniyaadhaa jeje mee duniyaarraa warra filame kana bakka irraa dhufe laallaa koottaa je yoonii fi nyaatni deema jette udaan kanniisaati je udaan akkasin meeyse rabbini yoo nyaata jette udaan kanniisaati yoo dhalaadha jette fincaan mana fincaaniitiin dhaquudha je akka jettan mana fincaan keessa kaa'uudhaa jeje yoo jette yoonii fi waan uffatan taate hariirri udaarraa mooti sanirraa tolfamee jaanji asliin duniyaadha waan takka bakka isiin irraa dhufteetu isii hima kabajaa isiitii fi qaalommina isiidha yoo jette kanaa fi kana je akka fakkeenya dhalattis yoo ta'e
bar uuma rabbiiti uuma tuqun jenne qabadhu dubbin adda siyaabaatu laal nafarul aqili jenne reefu laal hogguu dubbiin irra wal fakkaatte jan aqila rabbii wanni inni fedhu hogguu shubaan dhufte ilmun saaqib beekomsa cima gaggayaa ta'ee gabricharraa fedha jan rabbi wanti dawaa namaa ta'u gaafa shahawaan dhufte aqlun kaamil mata if dura yaadu cimaadha fedha jan hogguu shahawaa fi shubaa jallina wanni ta'u shahawaa fi shubaa jallina ta'a wanni nama jallisu shahawaa fi shubaadha shubaa hogguu jenne warra bid'aa dalagu goota shahawaadha hogguu jenne dantaa duniyaatii fi qaddoo fi ilmaanii maallaqa jala kutu hiriyaan teenyaas geesse hiriyaan teenya tanaa fi tana taatee nuti oo maal eeyna wa yaada juusaniin aboomma sa'aatiin tun as geesse tana godhanna waan akkasii godhanna hiriyaan teenya as geesse waan juu kanaan shahawa janiin fedhinna bakka fedhinnaan isa qabdetti aqlun kaamil aqlii guutuudharraa fedha jan gabricharraa rabbi fedhamaatu kana bar nafarul aqil laalchi aqila as durallee daawwan kun nu himamee jira bar aboo faxina rabbi sinaa godhu faxina rabbi sinaa godhu faxina keeysanii hime faxina rabbi sinaa godhu aqilli laalcha dubbi macarrasha laala jala macarrashaa fi baaxina keeysa laala jala keeysa isiidha hogguunii fi kanat deebite duniyaan jan asliin isiidha yoonii fi waliigaltee jiruu isii wajji godhatuuf waliigaltee barbaadde waliigalteen duniyaadha obboleeyyaniin gargar bahuu fi namatti xilaata ta'uudha kaayoo siigooti jan mahariin isiidha rakkina kee malee rakkina nama biroo yaaduu dhabuudha maarii qabdi jan namni duniyaa fuudhuu barbaade akkam jedhe maariin isiidha akkana jedhe ibnul qayyim akkiyyuu immoo adduniyaa kamra'atin bagaaya laa tasbutu ma'a zawjin waahid addunyaan akka intala sharmuutummaa barteetti jeji jaarsa tokko wajji kagadin teenye gizee taanis taan barbaaddi odooma olii gallaffaatu kitaabni warra duniyaa jalqabee kunu yoo sii gale laa dubbin kitaabni warra duniyaa jalqabee guyyuma tokko eega bismillah janii jalqaban asit dhaabne alhamdulillahi wa akhiru daawaanaan alhamdulillahi rabbil alamin waan jan takkan qabu hanga malakul mawti dhufuufi baaba kanarraa baaba kana seenne takkaan jenne isaan tana rabbi nuu kenne alhamdulillahi jenne takkaa isaan umriin haarawa guyyaan itti dhufu haarawa yoo dhalte hogguu heerumtetti hogguu fuusifatetti mucaa booda dhalate gaafa fuusifatetti deebi'ee tafiitiifuu harka namaa galee waan kadhatan hundarraa adii aduu waa sadeen kana fedhe jangana kutee barichi aadaan nama dulloome adii oduu waa sadeen kana fedhe harka namattuu galee odooma yaa rabbi umrii nu dheereysii jiruun dheertuudha juu ta'as duratti lafaa kute dhufe ifi gaafa dura fuudhaa fi duniyaa laffeeti ilmoo ifin luqqaafatee ilmoon isaa bakka isaa buutee fuudhaa fi duniyaa sanii maraatuu tasaa sanii namni biraatti jira wahuma ifi ittiin gaddaafame sanii biyya gaddaafee ta'anii hedduu ifi fixate bakka tana kee asit dhaabeen qabu moo khatimiin qabu malakul mawti hanga dhufuufitti dubbiin tun wanti achi oofan achi namarraan deemne tun bar dalagaa caalte tana malee hin jirtu bar laallalla guddina caale harra jirtan kana malee hin jirtu akkaan barbaadetti imma haasa warraa laal kaysinii galu akka isin harkaa waliin kaysan facaan waa sadeen kana jalaa bahuudhaaf eeybi rakkina lubbuun qabdu irratti argamuu qabaadha duniyaadha yoo jenne rakkoo duniyaan qabdu tana baruu qabda addaa uwaddawaa kitaaba juu libiril qayyimil jawzi namtichi waan takkaa mokkorame fedhii wayiitiin mokkorame taanaan waan san ikkitti inni jalaa bahuu qabu jeja akkinni itti jalaa bahu eeybii waan sanii baree tafakkuruu qaba jedha wayta eeybii isii keeysa tafakkure edaanuu meeshaa waa xiqqoo jeeti irraa ol jaati aboo tana nurraa dhiisi yoo jettes numas qalama male ani achumaan dhaqaatiin ajjeesa kajee kan yoonii fi bakka tanaan eegan namni jaalala dhalaatiin mokkoran ka jaalala duniyaatiin mokkoran eeybii rakkinni fuudhuun qabu ka kana booda dhalatu kana keessa tafakkuruu qaba jedha hiriyaan teetaas dura si dura fuuti siif gaabbu jirti moo ati akka ati gaabbituuf kana hoo
si quban qabani ati akka isaan sii gaabbanammoo numa beektaa si dhagaamuu dide malee duwwa rakkinni maal darajaan caaltuu taate taniin anirra jiru kana beekuu keetii wajjin waan kana irrina keessa tafakkuruudha jibbite duba karaa gabaabatti irrina waan sanii keessa gallalaaluu qabaa al-ilaaj dawaan namticha dhukkuba barama wanni sadeen kun dhukkuba dawaan isaa haakimni isaa irrina waan tanaa keessa laaluudha jedha miciyyoon diddibattee deemtu ta'atimma bargaa jannata keessa tanaa jira yoo jan alhamdulillah yettee rabbi irraa qeebaluu barbaaddu tun booda akkuma haadhaa san ta'uudhaa ta'e isii bara maal godha teetanaaf qaasiyyaa wayi dhufte immoo akkanuma ta'u ta'e isii wanni biraa irraan gaafati booda isinii kana ijoollee fi waan biraatiif balleessuu ta'a akkatti dhiqatee bareedee laal inumaatu barfaayin akka tattaa'u kun hin dalaydu wanni kana akkatti ala jiranni gartaami bar irraa dhalannee bara nama arrabsuun barbaadi waan takka sadarkaa isii wallaaluun keenamummaadhaa miti gaa hay bar laal wanti tun gatii meeqa baafti hangam takka akkatti kana bakka isii maltu qaa'u qabda barati ilma abbaa caalu rabbi si haa godhu ilmaan akkasii rabbi isin haa godhu aboo akkatti isin jiraachisan huccuun isaanii kopheen xaragatuun taati yoo irraa miicce malee jiruun tun wahuma laffaatuuf hin mali wahuma silaa dhiiftee baatuufi hayyee haqa godhatti duuba raafinsi hin jirru akkam taana duuba wanni namni laffa'uuf waan faayidaa qabu ta'uun shartiidhaafin siin jee malee waan biraatiin waan gorora buuftuufi mitiidha wanti tun gatiin isii hanganaa fi hangana yaada siyaachisuu ni geeyse jechuu fedheeti bar isiidha yaaddee halkan qaatiraa buluu ni geeyse hin geenye sadarkaan isiidha achi hin geenye jechuu fedhe sadarkaa tanaa wallaalaatu waan sadarkaa irra jirru wallaalchise dawaan isiidha attafakkuru fi uyubiha irrina isii keessa tafakkuru waan aqilli isa laala jennee reefu ka waltaane jalqabaa fi akkaan keeysaa fi aakhira jenne kana dubbiin dhuga keeysaa fi albaaxin wa awaaqibaha kanala aaqibaan jiruu tanaa eeysaa fi eeysaaf na oofa namni kun akka hadiisni dubbate bar ganaadha dhalaatu dhiirarra heddummaata dhalaa dhiirarra heddummaata wayi isaanii raamata godhu horii naare dantaadha maal loon rabbiin abbaan uume bakka ittiin namoonni sii galu laalama ati hanganuma shawwadamte akka nama haarawa takka magaalaan dhaqini wahuma godatti ati harkatti tuute fuudhini fuutaa buuftee dhiiftaa bisiyyanii hafuusisanii miti ati duuba aboo kanaaf ikkana oy aalima taate kanaaf ikkana haay taate rabbi si haa taates wallahi wahiin jibbaa qabaa miti rabbi aalima isinaa godhu aalima rabbi isinaa godhu aalima rabbi isinaa godhu aalima rabbi isinaa godhu waa'ee duniyaatiif yoo jette hasanul basri rahimahullah akka jeetti mee duniyaa tanarraa nu gorsii rakkinni duniyaa tun akkami jennaan yaaboo duniyaa maaliin irraa si hima jeeji yoo isiin harkadha jettee kaate isii harkattee halaal yoo taate rabbiin qiyaamaa irraa si qorata ka si qoratu kun bar kadachisanii dhaabee qaba eeysaa fuute eeysa keeyse qaa'idaa waa lamaan kanarra jaarama kaayoon qabeenya al-islaamu diinun kaamil kitaabni juu ibnu eenyu muhammad shinqiitii rahimahullah mu'amalaan qabeenyaa waa lamaan kanarra jaarama jee amman tana san keeysa hin jirru nuti eeysa harkattee eeysa keeyse janiinii ja'an namticha duniyaa halaal harkatte aboo edaa isiin takkanaati gaafa haram taate iqaaba qabdii jan duniyaan gaafa haram taate tikitaatamta gaafa halaal taate eeysa harkatte eeysa keeysee jaanin jeje way ajaa'iba duubo yoonii fi miskiina taate duniyaa keeysatti yaadaa sijjeesaa jeje yoo dureeysa taate immoo haasida firraa eeguudhaan cinqiidha seentaa jeje kam jettare eenyu bakka harkat wallahi si as jiru kana malee namni tokko jiruu kan jiru allahu akbar allahu akbar falillahi alhamd mee qooda kamtu hafeef ammaa gaafa halaal harkatte kana gaafa haraam harkatte kana gaafa dhabdee hoo akkan gaafa guddoo harkatte kana amma warri duniyaa harkate gaafadha yoo shaqaxa gurguruu taate yoo waan biraa gurguruu taate odoon an jiru akkamitti namni hedduna abalurraa akkamitti antana gurguradhee akkamittiin akkanan ta'ini yaadni as seene du isumaa gaafan harkatiniitti qalbiin isaarra nagayaa'u xila maaliif tijaa caaltuudha wanna namuu qabso atiin akkanaaf fitinaa seenee gaafa duniyaa harkate
akkami abalu asitti kana god hogguu kun asitti waan takka dalagaa warshaa takka eegale amma bar nagaa qabdaatirraa wali jira ummanni hogguu tokko asii eegale tokko dabree asii eegala maali karaa irraa gadi irraa hin qaba magaalaa jechi naaf bira jee izi akkabaabii ta'u qalleedella akkatti kanaaf kana wo kun gamanaan akkana wanni sagalee qabaa takka asitti hogguu ol deemtu karaa bireen kuttoon maali hayi karaa cufuuf hin dhabne rabbi oowwise gaafasi ballatte kanaaf kana waan jiru kana kennaa ba gaafatti ballatte kan gaafa dhabeeni dhabee'uuba saboo duuba tanaa jettee tati akkana qabadhu ibnu teemiyaan gaaf tokko fuudhi janiini bar aboo lakkimee diin kanatti hin jabaadhenna duubaati yaaboo abbaa eenyu siin jenna ilma tokko kadiin firraa hambisuu qabdaga hiriyaan teenya taan fuutee taan duutee akkatti kana taana jeebba rogguu kari mee dhaggeeffadhu kaa hiriyaa tee rabbi hiriyaa tee nama himan kana rabbi haa godhu aboo hiriyaa tee nama sii gadiitimi nama sii olii rabbi haa godhu aboo hiriyaan teessan nama isinii olii haa ta'u hiriyaan teessan nama isinii olii haa ta'u yaa rabbi yaa Allah isin wooma nadaamaan qabne faa dalagaa malee waan nadaamaa qabu rabbi isin hin dalaysiisu mee yoo barbaadde namni magaalaa laal meeshaa magaalaa baafatuu barbaade aaqilli nama dhaqee gaafata dhaqee gaafata wallahi gaafa maqaan kiyya nan baramin maqaan kiyya hanumaan dhaladhee qofa gaafa teessan hunda nama dhaqadhe tanaan dhaqadhu deema meeqam jetta aboo akkatti hundarraa tokko wallahi sumaafiin hima arra saniin himuu deemne malee aboo akkatti kanaa jira namni magaalaa dhaquu barbaade ni gaafata gatii magaalaadha gatii meeshaa gaafata maal qaba kun aaqilummaadhaa gaafadhu firra bari rakkinan qabu bari aboo akkatti kan hogguunii fi nasiyaasi gaafate sirri xaddabaatii min jenne riyaadisni fi kasii bari laal mee warra si duuba galeetti jiru kan boo maaliif jirtan isin keessatti hin galmaa'uu barbaada akkami silaa seerri dalagaadha akkam fakkaata kun akkatti kan firraan bartanii boo firraa baraamee ni gartanii maaliif haqaraatii dhiisee fuudhee si dheeysuun kun qofti isin gawwate aboo namatti himanis beeku haqiyaasaanis beeku dhiira rabbi isin haa godhu waan biraa sitti ni muuti si dheeysuun isaa qofti isin gawu uzrii sitti himatuun isaa qofti isin gawu duriif wakkanan seene ani jechuun isaa qofti isin gawu ati odoo si gabbanii namaa gabbuun kee kunis xiqqoo duuba nama ajaa'ibsiisaa miidhee eeganaa deebi mee lubbuutee qaba tokko bara ammaas ummanni kun gandaan dhumnee qabadhu namni qaaliin isaan birattis yoo qaala'uu barbaadde ati lubbumatee gammachiisuu barbaaddaami hogguu fuudhaa fi duniyaa janis lubbumatee gammachiisuu barbaaddaami namni gammachuun isaa guutuudha namni caalmayn isaa guutuudha hasaba beekumsa qabuu fi hasaba ogummaa diin qabuu ni caalaa qabigaa magaalaan as jirti rabbi isinii haadhaaf wallaahi magaalaa khayrii isinii haadhaaf sanis barbaannan tanaa qabaatee rabbi isinii haadhaaf laal yaaboo an sila akkasi jetti aboo atiin bare dheengaddaarra arrarra kabajamaadha haadha abbaa kee biratti obboleeyyan kee biratti haboo qarshii 20 akka kabajamte kara 30 fi 15 gaafaan geekami 25 fi 40 gaafaan geekami kana mizaanuu dhabuun kee kun ay yaaboo min himmatil aaqil kaayoo bareeddu namticha aaqila ta'e raajan laa yardaa bidduun namaa gad ta'uu isaa fittiin jaalatu jan duba inni kaayuma isaati mahalli naasawaa tarraasa'u jirru waa kana addiin irraa duuba nama deebisa karaatii irraa hogguu jenne fiimaa beeynahu wa beeyna nafsi tanaatu itti hasaasa hogguu jenne tanafirraa deebisuudhaaf eeybii tanaa keessa tafakkuruu qabaa bakka bareedina isiitii fi ogguun fuudhe kana akkatti kana waan juusan keessa tafakkur kana fidee bakka san buusuu qaba addaa dawaa kitaabni jiru kun bar dhukkubaa fi dawaa jechuudha haalli kun haala dhukkubaati kanaan namichaa fi ilmi idduu dhaabbate malee ilmiin darajaan dhabe namni kun fatinaa itti himanni beekaa baliidaa miti duuba hundi isaanii beeka akkas taati karaa maleedhatti taate yooni kanatti liqimse duuba hundaattuu fayya maa anzala allahu daa'an illa anzala lahu dawaa alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu rawahu al-bukhariyu rabbiin dhukkuba fidee dawaa fidu malee hin dhiifne je dhukkuba ka qalbii ka qaama hundasa wanti tun dhukkuba akkana hunda nama wanniif duuba deebise himmaa waan sadeen kanaati jenima himmaa waan hanga kanaati ka ilmaan 6 7 8 9 aboo ati har'a amata meeqa ama 15 bartanaan naka zaaree je bar mangistii bira taa'e mangistii manaa tani beektaami tanaan naka zaaree je akkami boo akkatti kan gaafa sanis gaatii sirraa dhuftee tuma fi fiigaan dhufne hin jenneen aboo gaarammaan tanaaf hooshaa sana edda qabuun kaayootii jaabi
to isin lachuu tolchitan jeetuma maaliifin galata dhaba gana deebi'ee karaa qamaltan gana deebi'een karo wanni galata dhabduuf jirti isin lachuu tolchitan waan dur isin dabre mucaa kana kafalaatii waadinan hangana dhumteef aboo isin yaaqi warra odoonii fi laftin diine laal warra gizeedhaan alaagalee rabbi sinaa godhe warra gizeen alaagalee rabbi sinaa godhe namni takka dubbii tana laal caasoo tana qabsoo tana qabe taanaan khitaamni isaanii du'aayin qabu bismillah itti eegaltee du'aayin isaanii gaafa malakul mawti dhufe godhe ati maqaraatee asirraa asit dhaabne ittee bire asirraa asit dhaabne asitti itti deebina karoora qabdaa bar hanganaa fi hangana bakka akkanaa jirraa tanaa fi tana qaraane tanarree itaami bismillah takka jette taanaan alhamdulillahi rabbil alamin irraan eegalti bakkatti dhaabbattu hin dubbatin aboo har'a maalitti ooltan hin dubbatin hanganu amanni rabbii haarawa guyyaan haarawa alhamdulillahi irraan eegati illaa man rahimahullah sunuuta dirqama xabiyaan uumama isiidhaa tana nama kanaa jettee laffaatii haqa godhatoo jettees atummaan muriif malee akkanaa bar waan akka malee rabbi nurraa qabu waan akka malee rabbi nurraa qabu haraami jechuu odoon tahin sadarkaa waan takkaa beekuudha qabda kottu ka ibnu teymiyaan jeesanitti dubbii keessa laallamee gartee dubbii keessa aboo ilma tokko hambisii jeniini bar ilmiin ilma ni qabdii jeen ilmiin ilma ni qabdi ilmiin ilma qabdu yooniin shari'aa dubbadde shari'aa yooniin dubbadde abaluu jee jeni hundichiin inarraa waan san himaa odeeysa bar namni barateersun guutuun ilma khitaamniin an barreesse guututti ilma akkamitti ilmiin ilma hin qabne jeen ilmi xahaarii bakka xahaara dhaabbatee waan xahaara himu akkanaatu hin jiru ilmi laffaatiin isaa xiqqoo faayidaan isaa guddoo akka keessanii kana malee hin jiru yaa bar ibnu teymiyaan akkas yaa bar wallahi rabbi sinaa godhe ilmiin ilmaas ni qabdi barati hunda kee si jalaa tokkotti eeggatalla mee nama meeqa kalaama rabbi sababa kee bar ati rabbii keetii fi nama hedduu dhaabbattee simaa baluu dubbi fassaraa taatee dubbii dabarsuun kun qofti gayaa siin ta'uusa kana jee kuni fadaa'ila ilmi keessatti dubbatamaatii irraan dhufa irrina duniyaan qabdu baruudha qaba hogguuju ibnu qayyimiin ikkijuun duree duniyaa harkatuudhaaf yaanni cimaan si eegaluun shartiidhaa jaa inni kitaaba fawaayida jirutti yaanni si eegalu qaba duniyaa harkatuuf yaadaan muqaddami shartiidha sirra gootii isiin wal harkuudhaaf karaa bineensaarra ba'uu qabda jee wallahi kana jaa karaa bineensaarra ba'uu qabda lafa namni hin deemin muka meeqa keessa caccabsitee deemuudha shartiidha jaa hogguu kas juumaan yaanni kee namaa wal addatee bar maraattee kattisii qabuun qabdu hunda shakkitee akkami watana deebi tiyyi watanaati isaan ta'ini wanni jiraa guutuu wal shakkee dhume diini lafa jiraa taanni wal shakkee kun maal balleessee badiin maal wahuma duniyaa tana malee jirti bar dhiirti islaamaa hedduu dubbii nu himtee qabat laal hedduuchin tarkaanfatu namni duniyaa dheebotu jee bar hedduuchin tarkaanfatu namni duniyaa dheebotu akkas jee aboo rabbi umrii haa dheeres mee jaa rabbi umrii haa dheeres yaa rabbi yaa allah mee hunda keessan kaayoo diin irratti rabbi sinaa jiraatu duniyaadhaaf namtichi gaafate kanata hogguu dhalaadha jetteef guddoo irraan barbaadin haati isaa miciyyoon isaa baan ala si gammachiifte akkuma haadhaa san ta'u ta'e firaashni mana sanii namumaan ragalaa ni jettaa miidheegamta ni jettaa bar namni kun karaa wal bira dabruu rakkina fi laal jiruu tana dhaggeeffadha wallaahi jiraadhaa jechuudhaaf karaa godhe malee hundi isiidhaa hundi duniyaadhaa wasaka janduuba hundi isii wasaka laal ilmoo jaalala haadhaa ilmootti odoo uumuu baate jaarsaa jaartii iddutti jaalala odoo uumuu baate silaa jirummaanuu hin jirtu maaliif mashaqqarra taatee waan tana keessa jire jedha ulamaan gisee irraa qoratan akkana jedha wallaahi mashaqqumaaf jecha akka waan argamteeti jedha Sufyaanu Sawrii rahimahullah odoo haaliini silaa eebii isii tana nu garsiise wallaahi duniyaa tana keessa jiraatumaafuu yaanni nu jeese jechisaa kana la odoo eebii isii tana akka gaariin nubbanee je wallaahi jiruu tana keessa jirumaafuu yaanni nu jeese akkam jetta mashaqqaan as jeese garte maalii sabo bar baatii irraa dhiigaa yaa'u tokko jira qaban maal uumama gaayyeetii beekadha abbaan isheen tolfate wanta kali bayaan ilwaaqe haa walii gallu gatii meeshaa bituu deemu man ghashanaa falaysa minnaa kanaaf afalaa jaal ta'u fooqattaam jee
wallahi haasawni bareedaa karuma min beeyyi keessa mu'amalaadha mookab bitatuuf deemtu ni gurgurtu rakkina waan bittuu ta gurgurtuu kana namni qabeeku ati rakkina kana firraa odoon barreetti seenteemo haa inta wanni kasi qattisina qelleen dhoorka man ghashana falaysa minna wa hunda keessatti maali midhaan badee kana jala godhee bareedaa gubbaarra kaa'ee kootaana raabitaa jeeni bara nabi muhammad harka keessa kaa'ee huno gadiin jalaa waa arge je maali maa hada yaa saahiba ta'an jenna yaa rasulallah asabatu sababu jeji hay afala jaaltahu fawqa ta'ami man ghashana falaysa minna akkana dubbii qabat gashiin kun sittin dalagamin keessa waan tanaatis beekuudha qabda baatii fi torbaanirraa waan ta'u jira maaddaan takkaa jira wayii jira kana boodatti uumama waan ta'eef akkatti harkamaami bar laal baaxinni udaaniif hinca baaxinni udaaniif hinca hogguunii fi walit dhufeenya haayoon siifiin baafadhaa naa baafadhuudha jedha alif aadaa min miftaahi daari saada jiruu tanaa jiruu meemman tana diinna fi bira si dabarsitu abootun jiruu maali jeje naa baafadhuu fi siifiin baafadhaa irratti walii galtee ka godha jarri lachuu qullaa hamaa wal garsiisuu irratti jechuu bar dubbiin kun sii galte aboo an silaa jeje bar odoonii fi silaa rabbiin namatti uumuu baate wallaahi nin cufaa'u jeje bar maashinuma bakka tanaa maali laal min akhlaaqil aaqil jeje aboo layni tokko isaa madda jiru yoonii fi sarichi dhuge bishaan maddu yoo xaliila ta'e wallaahi sarichaa jettee madda xaliila ni dhiifta jeje aboo tana taabii jaalnaan neeyte an tanaa jeetu silaan dhiisuu jejiba taabii jaalnaan neeyte tan amma fi jaalli sarjetee qabadha wanti odoo bareeddellee eega maraataa fi kaafirri fuudhee baddee jirti jeji tana duubata horii fi bineensi alaa hundi sareen hundi ariitu faan akka godhatta jira tanaatu qaala allahu ta'ala qaala rasul tanaat tana bitaatu laa aboo abadan allahu akbar allahu akbar allahu akbar falillahi alhamdu falillahi alhamdu falillahi alhamdu namtichi gaafa fuudhee sabriinsaa dirqama hukumii shari'aat jiruu bayoo kabar baatu taat maaliif jennaan jan dhalaan tun gariirra bareeddii taatiyya laal hogguu takka harketti tanaas ni qarrasa boode deebi'eet mataa keeysan laala je kitaabuma santu qaba jecha kanatti aanse asaanii oo takka lammaffaa sadaffaa je lakkoo isin harkan jiru ifii dura dubbii tana isaa qaba akka daawwitiiti jee qalbiin isaa tun akkasi guyyaa laalaa oolee waan ijaan harkechi keessa garsiifti je akka daawwitiin namichaas keessa garsiiftu reefu ijaan harkeet ijjimma gartee tun daawwitii godhi qalbiin isa garsiifti asit taa'ee nama reefu harkee kawaan laalu jiru ni taaje hogguu kana yaa tun tana yoo qacaaltu taate oowwi isaa ta duraarra caala jemma agarte hundumattuu laabudda min asabri abadan takka yoo maraattee siidhan malee yoo gaafa toltees tanuma dubbiinii qaban gaafa baddeni uumamaa wii maalin sii himaa udu boo waan bakkarraa qabatan hin qabne tanaa jette akhiru zamaanii nam tokkoo fi afurtamni jala yaara waa ol buqaani waan akkana ta'uu deemaa baadha jette namni qaaliin si hiiti yaa darree haasumuunidhaan namni si bitatu allahu akbar allahu akbar falillahi alhamd falillahi alhamd aboo dhiira nafii qabdu rabbi isin haa godhu dhiira nafii qabdu rabbi isin haa godhu ibnul qayyimul jawziin ikkiju nutin fuuneeti rakkina ilmaanii kana mashaqqoo hin ejeboo ilmiin karaane hundi gisee garii callu jette hogguu dubbiin nu harkaa wal dhoyte akka gartee sokkenni hogguu wal tuqe xaxas juu kana ni gartaami hogguu dubbiin nu harkaa wal dhoyte dhaynee fuudhee ibnu taymiyaa teenyee laallayye hogguu kana ka gammachuu rabbi jirutti dhufna fuula isaa harkuudhaanii raahaa harkannaa waa bilu sayyib min alkalimi tayyib isaa qaba kun hin fuune jeeban laal duniyaan hanga qalbiin ta'e isitti sirarraatuuni akhirarraa fagaatta kalaama hasanul basrii qaree futtiin sii deebi'a duuba yaa sheekha eeysa qabannaa jeen aboo yoonii fi duniyaa qabatte akkana yoo akhiraa qabatte kanaan fakkeenyi namni kara bahaa deeme seensarraa fagaatuu isaa beeki jeenje namni kara seensaa kanaatiin ichi deeme baharraa fagaatee jeje duniyaa qofa qabattu tana dhabde akhiraa qofa qabattu tana dhabde tarra caaltu qabatuuf mariin si qabdi jeenje boo
الله أكبر الله أكبر الله أكبر فلله الحمد خخنا هند ولك بتاته مو خخنا هند ولك بتاته والله تاتي إرجل تنرى نمن جريدو خنا هند ولك بتا وهند خيزت دوان نما هند خارك خيجروا أكاتا دنياتي ما لالو ركبدا ركنا دنيا قبضو خيزة تفكروا قبدا خدالان قبضو خيزة تفكروا قبدا أكني شورا والتان سوء القصد حامل بدو هقو جنة أبولي سموه في نمرتين شيختا بيان أكنا قدا أكتين أكنا تاقافة جتة والله وهو مقرات سنينو اتكتا ما حديث مسلمي وديسي أصدرق وقبدا دوا نمتج ربي نيا إذات الجمو من سأل الشهادة صدقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه رواه مسلم يوني في نمتج شهيد ما دوغا ربي غدك والله درجة شهيد ما نخنا في أدوغ تشيس اللي دوئه جيجي مال نجاتولت نيا ربي نواتولت نيا ربي نواتولت نيا ربي نواتولت نيا ربي نواتولت أما سوان كان علاج غطو التفكر في فضائل العلم ما جنريف التفكر في عيوب الدنيا والنساء خنا خيزة جنر ربان الجس صدفة التفكر في فضائل العلم درجة علمي خيزة قال الله لقفت أفرفة لبوت أقلي تشاغلوا لقفت بعلو الهمة لما دبت لما نافع درجة علمي خيزة قال الله لقفت أكما أصدره دقي لال سرين يوني في واقف ده تأصدر براتي جرتيو تاتي واني سين قبضي حلال تاتون قبضيو تاتي حلال سرين سن براتو دا والچالو يسي خنا درجان بيقومسا سريو والچالچسو خنات أبو علمي نما يو براتي نما چالو تي وجه انچالو الله أكبر الله أكبر أفان تنا نجيسا خطناتيز نجيسا يوني في لينجي واتي قبضي في الدبرسي فمتمو تاراتي أفويت راقودا ما نفورا مدوبة حلال مكلبين تعلمون مما علمكم الله تعلمونهن مما علمكم الله خيسين إسي برسيفتن وربي سنبرسي سرا إذا بكم سي سريد اللي غراغرا قد والچال ما يخيتك خسري والچال كت بكم سوال رقباتون خسرين چالت أكملتي وان سرين التين درجات كتتنا نأتي لفتيفنا يا رب خيري نوكون يا رب خيري نوكون درجة علمي بيخود أفني كيجا أكاسورة وجد أجنيا جرت شهد الله أنه لا إله إلا هو خنا خيزت ورّي رجع ربي تدياته ورّي ربي نما خيسا سلته تقولوا أني توكتو غيا ورّي رجع نابه ورّبيكم سكابو فارجي أبو رجع بر وري رغادا فيلا مكون اكبه كموت العدول ورين امانمتوت خا لال ازورامه سيري بريدوته خناتو رغادا ديا نمني دمان رغادا هنتو انكي بلا مشريت بيغي ساسفيله مكا خنا سيخنون كن ابو ادالادا ياو ورغرتي رغادا دياتي نمني رغادي اتو نما كلكليدا akka maqaati khaalini qulqullummaatee fedheen sehaati najisummaa rabbi sirraa haa qabu amiin najaasaa rabbi nurraa haa qabu amiin najaasaa yaa rabbi nurraa qabu amiin yaa rabbi yaa allah amiin wa ulul ilmi warreen beekumsa qabullee ragaa bahanii fadaa'ila ilmi irraa janammaas akka gariin ulamaa jeetti isin warra rabbii fi gara gabrootatti jaalachiisuu barjeej rabbii kan gara gabroota jaalachi rabbi jechuun akkanaati tanaafi tana namaa godha akkanaafi kabbeeqa bar mootii tokkorraa bakka bu'aa taate hogguu mootii marraa dubbatte bar sadarkaa nama sanii beeyta eenyus duuba dabarte inni namanni irraa dubbatu kana garta namanni irraa dubbatu san guddina barilaa orma yoo namni isaan arke sababa isaan arkuuti rabbi yaadatu janiba warra diin jechuun nama beekumsa qabu jechuun sababa ijaan isa arkuuti rabbi yaadatu aboo si arkuudhaan qaalini gabbaramu eeysa geeyse silaasan harkatti ati immoo wallahi rabbi sirratti haadhi yaa rabbi nuuhe yaa rabbi nuuhe aboo sadarkaan tana caalte numaa hin hafne rabbi nuu haa yaa arhamar raahimiin sheekha gamana salaannee dhufnee isaa takkana fedhaa qabadhu
tarabbii tan amma eenyu garraan dubbatan sheekha gamana salaannee dhufne yoonii fi rooba dhabanii rabbii wal lola qabaatan akkanaa fi kana janii haala afaan isaan beeku san haasawaniiti booda deebi'anii kiyyan hayagaa inni numa beeka silaayi tarabbii duran dhaabbatanii amma sigarraan akkas janii qaban amman tana uzrii takka xurii tana ta dubbatan tan rabbii isaanii kanarraa deebi'uu bediif irra fudhatuun kun sababa eenyuti beeytan si bire jiraaba atiin kun nama akkasii taatee immoo sila foole akkasii takkaas irraa dhadhawaatii tanaafi bar alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin hogguu isin harkan fooxaaf irra tolchuufi aboo gara masjida yaana salaanni gee jechuufi akkanaan ta'a akkana waan diin kana dubbatuun hoggu bakka isin jirtanitti du'aayii duniyaa kadhatan diinis keessa buusun maalirraa alaamaadha ummata namni isaan garraan rabbi yaadatu waan jaansan irraa tokko fadaa'ila ilmi irraa hungaya fadaa'ila darajaa ilmiin qabdu irraa ammaas deebitee bar mootota dhaaluu miti nabi muhammad dhaaluudha warasatul anbiyaa akka namni nasabni dhaloonni walit galutti dhalootaan wal dhaalaniimi tunigaa qoonni qooda khaaliqaatii nama rabbiin dhaali jeeni dhaala warra dhaalmaya nabii keessa barraa'e rabbi sinaagu bar laal nuti rahima mootummaa abaluutii qacaffeesan hogguu jeet firraachi qabee fitti amanee jaaqabat dhaalmaya isin aali eenyu taatanarra namni nama dhaalu wal dhaalmayni katti bakka walirraa dhaloota kun arraan tana mashi'aa khaaliqaati kanumatti dhaalmaya ahlul miiraasi jaama gariin taasiibaan dhaalee gariin asli dhaalaa warra asli dhaalu rabbi isinaagu hajbii hirmaanaatii fi kanaqsii janii jira faraa'ida keessatti aboo hajbii hundaa'u isinirraa haa qabuuti wallaahi warra hajjabamu jechuudha kanamni kun dhufu dhorkamu akaakoo yoo jiraate abbaan jiraatuudhaan akaakoo ni dhaba kanaan amman tana taasiiba ka dhorkame hajbii jaamamma kun ka hirmaanaati janiin gaafa garii isin warra kaanii fi kaaniitii warra asli dhaalu rabbi isinaagu aboo dhaalmaya shari'aati warra asli dhaalu rabbi nu haagu fadaa'ila ilmii keessa gallallaalu bar maal seeta hadachiisami uume kana beeku akkana rabbiin jaalata akkana rabbiin jibbaa hay akka rabbiin jaalatu baruufi akka rabbiin jaalatu dubbatuu kan akka inni jibbu dubbatuu kan rabbiin akkana jibbaadhiisa akkana jaalataa dalagaa kan dhiiroo sadarkaan duruchi geesse immoo namni ati irraa jettu kun kan jaalala rabbii dubbatuun waan gee yoomumaan humna sanitti qabda mataa kamtu sirraa fudhata humnatti qabdaayii dubbiin tun dubbii kabajaati jechuu fedheeti bartuuffii ta'een baanii karraa dubbattuufi waan dabarsitu laal simaa baluu waan jaansallaa kanaafi kana idduu dubbii fassaru amaanaa rabbiin nabi muhammadii qoode si hanga tokko siin ga'u jechuu laal nabi muhammadiin caalaa ta'uu quba qabdaami wanni nirkate caala wanti tun waan caaltuu ta'uun si haa geessuga allahu akbar allahu akbar haadha abbaan ilmaan dhalan keessaa fardiidhaaf isin eeggatan tokkicha san iddiin naa baru jira kana si eeggata hiriyaan ta'e kasirra guddaa ta'e fi kasirra xiqqaatis siif gaabbu jira yoonii fi ilmi dhiise ka dhalaa fardeessu taate san korma dhalaadhaa janiini jaa kitaabni reefu sannaat irraa dhiise al-ifaadaa min miftaahi daari sa'aada biyya milkii banuu jechuu bar isin hunda keessa miftaa khayrii rabbi isin haa godhu wallaahi miftaa khayrii rabbi isin haa godhu miftaan khayriidhaa isaa banamuudhaaf eebiin duniyaan qabdu baruu qaba darajaa duniyaan qabdu baruu qaba irratti ijaarame kitaabni sun kana hunda rabbi danuu haa baasu rabbi danuu haa baasu fadaa'ila ilmiidha hogguu jaame rabbiin nama gabrootaaf nasiyaa dalagu gaarii dalagu jaalata nasiyaa caalte gabrootaa fi rabbi wal barsiisuu irra hin jiru diin islaama irraa rakkina deebisuu irra hin jiru kuni darajaa ilmiiti warreen ilmii barate kadu'ee fi kajiru nama isan beeynelleetu nama beekurra isa kabajaa kun qofti si haa ga'u maqaat irra guddaadha biyyan beeynetti namni abaluun beeyne jira biyya akkasi ka barsiisu namni abaluun beeyne jira akkas irra deemii lakkas atuu nama ijaan garturra ka gurra beeytut irra gudda kaayoon tun kaayoo maal irraa qoodame qabeenya kana qabeenya guddaadha qabadhu dubbi laal aboo didiche filikise roobuufin deemaa milikkata si garsiise
gabbu'ee mana sirratti hin jaaru maal eeydajeetuma itti gadhiise yeroo maaltu jirani laalla darajaa warreen beekumsa qabuu gartan hokkam akka walirra beekuu wal caala kitaaba tokko yoo beeyte hadiisa tokko yoo beeyte kaan caaltatu laal bare dheengaddaarra baranarra caalta warreen dhiisee galee eeysa geedha laalta sabo bakka fedhe haa ga'u isa sayyoon gaafadhe maal naa himaadha wayi hitti si godheetu waan jiru himee ba yaaboo tana nan gaafatini ifumarraa dhiisii malee beeka akkatti himu warreen karaatirratti dhiisee galee moo bifatti himuu ni beeka hin beeku kam bifatti himuu hin beeku fadaa'ila ilmiiti kana keessa laalta qalbii fi shaagalu afraffaan bi'uluwwi ilhimma yaada cimaadhaan waan jiru